kuma onini arome matiarutirwo ko express emotions to arutirwo gutuika handi na hane hopo challenge arathirira ndinoka kumwira mutige gutuika arome be men but apply the feminine trait ka utumia kaigana na tiga ndo kama kamuda kurai na umama ni wrong life huo umama ndio long life by one akodro igwa wega yakoda koyoro kana getho please somebody if you are sick ako ina mutumia no imrwaru thio kome ne marite ngai waku hinda inene muthenya ucio no uria wao no uria ngai wao na ari rita rimwe 2 hatire mundu ura proofera you are a man na mundu me eitangaga akenda ku proofera muhiki kana mutumia uria mukari na tondu ki aria magiturite matuko maria twari na mundu Jesu aciaragwo ni kuona kire gathirange hindi ya Maria thaa ici gutire ni ko refurbish to refurbishaga we do the refurbishing and renovations na repairs replacements kogwo gwe kungiarari riu amenya hihi mundu ucio ari na Zabron na husband okay kama of my husband ina bia no komu hikio ara muri hagira nyumba ya 15 riu ni ngori ha 20 nyona ni uri demo gatagataini ka mundu mekonda gwitua mukari aterathi kugurira ginya mwana maithikiri na haria muikaraga niki harurukaire ati angikora guo no kware no ni urenda kuonia itura ni ciana ciakwa ni iraidaga nginya bike mucii ndi mundu iguru muno ukienda ko prove oguo bare we korogwo hau ya kwenda kuonia nginya ucio murigainie I'm ahead of you it will kill you